Эко атышады. Нарқының травматы бар қашады, пистолеті бар. Анан. Ана балан. Қолында пистолеті бар екен. Милицияға шалынды. Жүзекеге. Срочно. Қанжыға? Милицияға шалын? Тез-тез. Bir nazar atış kolu olsun. Tez çalın. Tezrak. Жүзекеге. Tez. Ben tarıp durayım, kete verin. Onu karalып тұрың, мен çalın. Барып, телефоныңыз. Жүзеке çalsanız? Бесплатный звонок. Жүзеке. Ой, Жүзеке. Жоқ. Жүзеке. 1, 2, 0. Звонок. Кет. Tartып koyarım. Tez çalarım. Ух ты, башка бирөө менен сүзүштү уже. Тез, чалың. Ой, шунча кеч алабы. Алло? Занято дейт операторы. 103 чалыңчы. Ой, тез. 112. 103. Тез. 103 чалыңыз. Tezrak. 103 скорыйды. Mayli yani. Birisi olsa. Зачем? Anda 102 çalın çıkar işte kötü. Все каналы заняты deydi koy. Evet. Olay duracağım ölüp olmasın hazır. Ölbey. Rabat bu жерін настоящий пистолетті. Bilesiz yazılıdı. Өшірмей тұрам. Громко версия. Все операторы заняты. Для соединения с пожарно-спасательной службой нажмите 1. Полиции нажмите 2. За скорой медицинской помощью нажмите 3. За службой газа нажмите 4. Или дождитесь ответа оператора. Ждите ответа оператора. В настоящий момент все операторы заняты. Sizin telefonunuz qanday bu? Түсініксіз. Экстерні. Ортадан башқа біреулерге жабарып қалышты. Кетіп қалды әлі. Мұны қарап тұршы, мен шалайын. Қашып кетті әлі. Жоқ, қашқан. Ека урушып тұрып. Урушып, матс. Анан кейін бір-бірін сүзішіп машинаны. Оны чыға қойдылар, нарқы келді, сүзді да. Ошон жанагы жол штраф видеокамералары, косушар видеокамералар болсо, ушундай случайда тез убакта келишет да. Эми светофордо бар камера, бирок мындай жактарда жок камера. МВДныкы, ГАИники болуш керек. Сөз. Мындай кылчы. Эмең өчүп калыптыр ошондо? Жакыныраак кылчы. Эмеге да аттыбы? Гимн машинасына атты. Ооба. Берки аткан балаңды тартсаң, көргөз. Иманова. Петр. Паспорт. Жакында топоп.
Şerigide var ekan. Bular ne yaptı? Meni yigitim bo'ladi. Qaysil? No, Nalgini sen ara-araga meni yigitim bo'ladi. anan al menen o'tirib ketib qoldi. Men Arslonga pech ketyapti, aylanib biz bular Arslon pech ketyapti deb. To'xta deb kelib, to'xtatib aytdilar. Jigiting o'sha balamen ketib qoldi. Atgan balamen ketdi. Yo'q, yigitim bilmasdi, men marka chiqishimni bilib qoldi. Keyin kelib turib, hozir borib men chiqarib olaman deb turib, kelib bolalarni ham urdim, ko'ryapsiz? Ha, bular men ketayotganini ko'ribmi? Ha, qizg'anishdan bo'ldi bu. O. Qiz talash urishtirdi, bunday aytganda. Prinsessani talash urishgan turibdi. Tushunibdi. O'shanda bu жаңы jigitingiz bu o'shanda? Yo'q, yigitim emas, просто akam bu bola. Ha, bir tuqqan ekangiz bu? Yo'q, tanish akam-da. Ha, shular men ketayotganda belki qizg'anib kelib. Ha. Urdi. Ha. Даже meni ham urib oldi. Ha, tushunibdi. Эме, кызганычтан болгон турбайбы? Адос, кызганычтан болгон турбайбы бул жерде? Men ishtimay berdim deb ketdim aytdi. Sen naqlmayman sen apangni qalarsan? Bittasini taniyman. Apangni amasini endi apang bermagan. Ineki men urdim, haqida urishib ketdi. Кызганычтан болуп турду. Bizdan o'zimga gaplashdim. Бул девушкаңбы? Получается, наркы жигитим деп атат. Эрке бала да жигит, сен да жигити. Эки бала менен жүрүп атабы ошондо кыз? Эмне керек бар анда? Эки бала бир кыз талаш урушуптур да. Кыскасы ушундай экен. Жертва. Же менде видеосу бар, тартып алгам. Урушуп атканын кандай кылып. Сиз экөөнүн бирөөсүн тандашыңыз керек да. Муну жанын тандашыңыз керек да. Экөөнү уруштурбай. Yo'q, ikkovini ham o'zi kerak menga. Экөөнтөн кереги жок. Просто aylangani chiqdingmi? Жан бирөө айтыш керек да, бир жигит менен жүрүш керек да. Романтика болуп тур да бул жагы. Сиз сүйүүнүн жертвасы болуп калыпсыз, кокустан. Qo'qqisdan bo'lib Ооба. Manatan keladi. Сүйүү биздин немеде ушундай. Капал болсо аны. Brother!